ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарон, хоҳарон, модарон ва падарони азизу арҷуманд, ҳамаи шуморо ба моҳи муборак ки рамазон табрик мекунам. умедворам ҳамагӣ хуб астед. пас моро ҳамроҳ бошед. имрӯз мо дар бораи забт кардани шаҳри Ерусалим аз тарафи кадом сарлашкари ислом забт карда шуд ва чӣ гуна забт карданд, ҳамаи инро дар ин барнома пешкаши шумо хоҳем кард. июли соли 1180 армияи королевства бо сардории Гидельдян ба сӯи армияи мусулмонҳо ки ӯро сардораш Салоҳиддин буд, раҳсипор мешавад. ҳамин тавр мусулмонҳо бо христианҳо ва хӯрданд дар майдони ҷанг. Салоҳиддин бо армияи худ чунин мегӯяд: 88 сол пешро ба ёд оред, ин христианҳо ба мо чӣ карда буданд? замини моро кашида гирифтанд, занҳо, модарҳо ва пиросолонро куштанд бераҳмона. имрӯз биёед инро аз решаашон нест кунем. Аллаҳу акбар! Аллаҳу акбар! Аллаҳу акбар! ин ҷанг барои христианҳо дар таърих ҷанги шикасташуда ном дорад. ҳамин хел бисёри христианҳо кушта шуданд ва аксарияташон ҳаракати ҷанг карданро надоштанд. Салоҳиддин бо армияш дар ин ҷанг ғолиб омад. он шаб Салоҳиддин бо лашкараш ғолибиятро ҷашн мегирифт ва нақшаи нав мекашиданд. ҳамин хел аз байн 2 моҳ мегузарад. Салоҳиддин бисёри шаҳрҳоро забт мекунад. Бистуми сентябри соли 1187 акнун барои забт кардани шаҳри муқаддаси Ерусалим сафарбар мешавад бо ҳамроҳии армияи худ. армияи христианҳое ки дар дохили шаҳри Ерусалим буданд бо сардории Балинде Белин онҳо намозҳои махсусе мегузоштанд то наҷот ёбанд аз ҳуҷуми Салоҳиддин. ва Салоҳиддин бошад
зарбаҳои худро нисбат ба христианҳои дар дохили шаҳри Ерусалим буда сар мекунад. ҳамин хел 10 шабонарӯз зарбаҳои оташангез мезанад бар деворҳои сангини шаҳри Ерусалим. ҳамин хел баъди зарбаҳои Салоҳиддин сарлашкари христианҳо мебинад ки зӯраш намерасад ва таслим мешавад. 2 октябри соли 1187 мусулмонҳо ба Ерусалим даромаданд. هشت سال پیش ماه ایولی سال 1099 این دیوارها پر از آغشته خون بودند وقتی خریستیان ها بر مسلمان ها هجوم کرده بودند. اما صلاح الدین بعد آزاد کردن یروشلیم بر خریستیان ها سخت نگرفت. مهم آن بود که بعد غالبیت بر کار و کردار صلاح الدین باید نظر کرد. او مثل دیگر سرلشکران نانظرگیر نشد. حکایه ای است زن آمده با صلاح الدین میگوید دخترچه مرا برده فروختند در بازار و صلاح الدین فرمان میدهد و خودش هم در کافت و کاب این دخترچه میزند تا نمییابد آرام نمیشود. این زنی خریستیانی ها باشد بر صلاح الدین میگوید ای کاش پیشروان ما هم مثل تو انسان خوب باشد. صلاح الدین یکی از سرلشکران بزرگ اسلام که یروشلیم را به تمام آزاد کرد از خریستیان ها و به جای آورد آرزوی استادش را نوریدین ازنگی. برادران اهل اسلام، این بود برنامه آزاد کردن یروشلیم بعد 88 سال حکمرانی خریستیان ها از طرف صلاح الدین. اگر به شما ویدیو محبوب شده باشد حتما پادپیساتsia کنید و لایک را زیر کنید تا ما ویدیوی آینده امان را پیشکشی شما نماییم. ما در برنامه آینده تصمیم گرفتیم که درباره سنگ معلق که امروز به ما و شما معما است حرف بزنیم. این سنگ در کجا جایگیر است؟ آیا حقیقت دارد یا حقیقت ندارد؟ با شما خوب خواهیم فهمید، چون که خود من شخصا در نزد این سنگ رفتم، این سنگ را زیارت کردم و در کجا بودنش را خوب میدانم. باقی